Ghana esu wiase esu every say wiase ya woka ahinia kese na asante eka ho asante yoman ye nana na akorado yi adom toso mienu ene edoti yie enti ene Yesu eni braba na eni besua de na yesua bibia from especially time ye wo enkwada ni nyina nso wo fie no e wo se ye fa sa akonya so na ye de sua de na fa ye dwendwen bibi ho kakra ni ehwe se ekwan be so na e befa so aye ade ni yi. And as we speak, one of the challenge is to say, Yamanya ni yamamre no yentiase. Na emre bi me maame ka se, mo de mrantie ni maba wa amaba se ye yamanye ni ye yamamre kra na mo de mo mfa ho. Ena me ka kire ni se enu enye te se yemfa ho se nipa no wankyere na omfa ho se wanfa ntete na omfa nyehwe abofra no die ohu die ohwe die ote die ohome die wotie eno no kabom na abuild no enti wono masua de senior high school na ya na ekire bibie friend socialization se ode wo ho twitwiri ekuo bi na saa akuo ne nso kakra ema wusua ana ema wo peke wo musuban ni bi enti ye friend bibi socialization ni afre bibi resocialization ekire se efie a ye free mu no and only the first point of call if you are free mono enti obia ye bibi ni suban ne ne ye no oye free efia ye tete ni mu enti se sa fie no o manfa amane ne amamre antete wona mo fie mu a omunyina de wo ka no ontimi nye oman bia ekonanim no na mamre onfa ni agro na manie onfa ni agro ne culture onfa ni agro say ne kasa onfa ni agro na nke eye den na afide aduru ba bia e wo say ye de akwa abane obaake eye problem ni free hi problem ni say me no nyina ye difo ebisa me manu me kabrofo na akire wo mu ni enim se efe afin mahu se na me di me mana bro egisa me manu mu ko school ni adi twi assignment ba ontimi nye intimi nka se me bana bon no onti twi ye ka so bi ye illiterate ewo nchichemu but another form of illiterate is the person who cannot read and write his own mother's tongue or her own mother's tongue. They want to mean tro enkane mami anane na namu kasa de detete no ono no ye illiterate. Nanso ye dane no ma ye hu se de waka brofo no ene ye literate. De wako suku no ene che se o ye literate. Ye kase ye adwunim ye ma broni no agi tumu edada yen eme agi tumu se kase obi ani abie na ni afia ene obi a wako suku ene obi a wotimi kenkan na emom nya sa na asechire ne sie obi a oye literate wako wa ben na ni afi ne de otimi ka ono ankasa kasa Yesu say ye ko school a yes speak English na ye class prefect ye tro din chese no kra ye fe me ye class prefect me te se wo katwi a van ni aka se vernacular
Say na sabi ye ho. Say ni anim bie ye. Enye ni bie se ebetimi aka kire se oka twi ana oka ga ana oka mfante a ye ntwero wudin na teacher ni embo mini ye bi because na me class prefect. Me nyini na mu se Awurade fambo ne cheme say na sabi mi di nkwase asem. Adan a me class prefect nti obi ka twi a no matro ni din vernacular. To da bi kura mitimi ye ni DP. There's a double punishment. Adan a wo ka twi. Adan a o ka mfante. Ane okaga na nimbueye ye wo school mu de otimi katwi ne ka so ye kurase ni Nhyira ene wo kọ baabi na obi e ka brofo na wo nso antimi anka bi a ye se we de we mu de sesa bibia na twi bibia na mfant bibia na ga sai ye mom ne anim bie ye ye timi ka brofo no ye mom ne anim bie ye ni anim se ani abie if you say to make a brofo and then ene and into no mind bia na akọ nanim no omon form language in the agro opa calculate Russian president what is what English pay or can Russian Germany what a brofo but a drew te was oka or beka ni krom kasa German or beka Dutch or meka China Xi Jinping Chairman Z one can brofo wobeka Chinese kasa no Mandarin no ai yenka se brofo no enye e wo so usua nanso English aban na ono ebetete ye no ono ni krom kasa no nti China fo de wo mo se ye be yusu Chinese kasa entokwa ekoso ne me katwi me yobake me ye hwanhwan na me firi ha ni nyina no sei na abrofo ne pe ena ye nso ye support na nkani problem ne sei ye asante ye se ye be hoahoa ye hene ye se ye kasa no ye be ni kutu onso kwa ye wudie bie ba ya gia tuma ma na dru level say afi de wan kasa wo culture na etimi boa ma wo development koso no sua ni yie na use ni yie a afi de aye problem oye okay so o ka brofo o man bia phone na ekuta no o de ne language na ye China for musua mass o mo de mass na o musua no omo de Chinese and the sua mass no ebrebi ye maame vice president Professor Nana Opoku Ajuman osinka basic no yemfa se twi a yemfa twi inzema fante ne yemfa nkyere se wo fa baako na wo de baako ka ho a eye mienu enna broni ka no 1+1 se me wan ka mienu na me yi baako a ebeka baako me yi baako ne chese minus se me wo ade mienu na me bo hu mienu a ebeye sei ebeye enan ene na broni ka no multiplication enti akra no nyini no ne kasa no na odi nyini me se me di hu fo say na sabi me nim nyansa wasa ade no ho adenti na wose me de brofo etete me mei asese me mei omu katwi abasa de de tu o manim nyina no assignment atese ye buo mu no maye because twi no ontimi nka ne yi manum ho papa every say yen so no de enti anyoma bi o ha ye ti ase ne se me papa ka twi kire me maame ka twi kire me enti me ko school dia na makosua English ba me befia ye ka twi na kire me yi nti wo kasa manu atia eye twi kasa ansa na me sua brofo no mi radio station na me ododo na English morning show na me ye se ye English morning show metimi aye ba me se da bi menye me petwi de the fact say wako school no be kan wo de be proud
We are Fantinia, be proud. We are Ghania, be proud. Kasabia winimka, Dagomba, Kosasi, Mamprusi, Gonja, be proud. Yan yintum nyan kantre ye mano. Yan yintum. If you say a transia ma bronina kanti ye wo school mu no, ya cho speak English. Nano me kwa yebi, mi hu ya me real kwe me si ye sa de we die. Speak English is saying. Speak English is saying. Speak English ni e day. Hey, ni e buyen because intimi nka brofo. They be as possible for betra ha na mercy say that Ben out is a mercy ka brofo. Mercy that Ben out is a mercy wo ka brofo. Enso so fatilo mu be gina ha e be kire mercy. Mercy be ka ni krom kasa owi a opeso translate and one translate. Eno yen kasa mercy e kurasi ni. China for no muka adego adekam no. O matimi de kasa na ye excavator. E ma yetimi de ye galamsey. It is the culture. Second year for of course be a mechire African communication system. The sa course mechire na me wura but I am passionate teaching them. Mechire wo mu ni say ebra na abrofo ni nyamba ya mobile phone nyamba ya na radio nyamba na TV nyamba na social media no ne e wo kwan ya fa so di enkomo. Ne wo kwan ya fa so di enkomo. Enkomo na ne edie no na enye nkomo a eye social media. Ene social media nti yenyina ye tedem enso obi edi ne nkomo. Awarefo ye tedem na obi edi ne nkomo. Ebusianfo tedem ye di nkomo 5 minutes a na obi a wo ne phone so. Eye den ye duru ha. Munim se problem bi aba. Enra ma men kan cho Australia ban say akwada bi a won di 16 years no. Ye man kwan e ma ni nya mobile phone ni social media ni nasefo no Australia fo matwam Nhyira FM omo say akra ni di 16 years a say ye man hwe mobile ho because oba hu the way a edi nipa dem and then kwada ya be social media no mu di atem because they have been exposed omo fa nsua de pa okwa China TikTok na ye use a ye fechire ye to. And then may you call TikTok a ye fetri ye to ni ye fetri ye no fo ni ye fetri say draw so nyina wo mu di pie o ko Snapchat o betimi twa na kosu akumei no de kire wo twa won fa ho na nim create mi ba on fa ho and on ko Facebook a hwe reels no videos no say wumpe o we must da the algorithms no be kono na kese abranche bi a share oba ne topa was on share dross we umpo be hu algorithms no sa na ye no e na ama enkwada no enhu the dangers of it ene da ho no bra Facebook ne be he Australia approved social media ban on under 16. And a dahono, Jeff, thank you very much. But Facebook 28 November 2024 and a dahono. Australia approved social media ban on under 16 because they know the dangers. TikTok. Oko China. TikTok for mum makwai. Emma yo, ye can say China hon na wo fetch there be omudi sua de. Enti TikTok no mu de buy wo China no. O hwe China de na. China de no ehwe oya akoda no hwe TikTok a. Ekwan obefa so adua nua, ekwan obefa so aye machine. Ekwan eno no mu de sua de o. Maths ni e kire, science ni e kire e wo TikTok no so. Edane ba ye ge de algorithms udu Africa pe no mu de ebema wa adwene si de ma wuntimi ndwene yie no eno enti obitimi waste time ewo TikTok, Snapchat, enkrofon semhunu na omudie no ene o Kenyan sasem social media wan hwe ya just like ba ko mienu be o de ko Kenyan sasem social media ka de bebo o man no akra ne nsua onfa ho ba ko ka de ebe NDC MPP you see obi aware eno na ye nkrofo de
Hey, onyo obi akwakoda. Hey, yesi we die na ni kunu nie na hwan and no na whilst people are calculating. Yeah. So Australia Senate on Thursday passed a social media ban for children under 16 that will soon become the first law of its kind. Platforms including TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X, and Instagram will be liable for fines up to $33 million for failing to block those under 16 for holding accounts. Bra Facebook never into Oma catch a hosa TikTok for ni Facebook ni Snapchat. Yeah, Australia say according to 16 years. Now man crowd 16, 15, 14, 13. Otiminya sa accounts na you be fine no $33 million. This is the culture. Ye can we aba be hu de entia ene. Ye ka se obia nya adwuma no asante atie. Eno na ya na nkrofon tia se because amane amamre ene asanteman obia atie because ye nana eda fom. What you want to say? A culture. Things are happening. Ye kasa ye no. Ye anye prouder. I didn't know me Jimmy Kasa were numafu. When numafu so to me kawan kasa o kasa. Hey, mummy you. Ye who say nyansa no. And ya jetum say brofo. No. Ye nyina yesua. Brofo, Chinese, French, yesua ne kakran kakra. Ye tena se agye atum se obi de otimi de ba me yesua. Ba ye de empese besua ne yie. Ene ye nuanom gafo na omusu. Ebi se ga teachers no kra no esua, ga tutors no esua. And then one of the things I na me pay ye nuanom kremufo asem no. Ye nuanom kremufo o sha ase na akoma karanta ye di Arabic no be wura wo mu. Any Hausa no anu ana abeka nti original kasa na ne di wura wo mu obeka Hausa no ene obi free voter oye anwonani oba pie free ne nkrofo mu na oka anwona na ofere so oka anwona na anwona mimi nya anwona kra mesua kasa ya me deba ko pa ya anwona kasa bi wo ho a me pese mesua anwona Hausa dagomba sa kasa no ya me de me pese mesua ga nti nipa ba kwa ya mani gine ho pa ya President John Mahama onim kasa ahodo che say ya na emefe local kasa emefe John Mahama timika asante otimika Hausa otimika ga otimika nyoma bebre na yetia yesi yensua French yensua English ba ya nyantum se at least we are Santinia sua kasa ba kumienu bi nso ka ho as part of your syllabus. Ya nyantum se sem ya Santinia metimi atusu se mpese mesua Hausa ana ga ana bia anwona e wo se me de ka ho me sha ase ni nyina wonim de betimi aye se be ya me nyini a metimi ahu se say na culture ne tie ba ye de agiatum se French hwan yes ene wo ko university dodo na yesua Chinese enso Ghana ni tia mimitie mintimi nka anwona adentina mintimi nka anwona die ntini yamfa nche school ni mu se utimi chusu se eye mandatory se ubesua obi die kakra aka wo de ho obi kasa sanyoma we nyina na me education no to de bia na ye ebusa wo because foundation no our culture. Mamenchira unioma bi kakra wa ha. Se oba
African communication ekwanya na ye bibifo ekaso kasa sabre na mobile phone need radio ni ho a ni efre bibi myth ye ka myth akwa ete se ade bia ase wo ho ase ni ho ase yesusu se esiye ba ye nhye den nya evidence bia on ase yesusu se esiye eti se bia ye se na ye asantefo free abuo mu asantefo ye se ye free abuo mu ne baaye Sanyo mano ebia wuntimi ntwa unyamfo nini bia nanso ye ka se yesusu se bia esiye ba aka se adansidie wo ha eni ho nanso ye ka de boa because kwa abrochira sa okọ Greek ni Zeus ne head of Medusa ne Spartacus mu ne Tro mu ne sanyo ma wo mu nyina o magye atomu no ni nyina ya mytho but omu de no who to because so many movies emao, and that's why we come to our culture. The entire ultimate the head of Medusa, ultimate Troy, ultimate Spartacus, ultimate Sanyo Manina is because Sadiana yen ni home for sono, Bronina Timie aye ni movie into what Giatum. Now, oh, dear, and internet say na be a controversy. Ena sikadwane kra ya welde ena fa say na because ye ntimi am package ni yi why na wo so ka bi mai ye na komfanochi a ye de ye bete ye se o ma sikadwa free esoro baaye no de enti a ene akwakoye problem ne say ye ntimi am package ni yi every say movies na was here de yema eka ye trimu no ye ntimi anye anu nti na ene no suku ba na nkofo osua de a people will begin to question and nkofo be question because first no ni e be gia tumba say no de emebru na ba na information o pese obusa say na de nti na eti say because ntimi nka nkere me say ena ne e wa ha ena na na bi ena Konfanoche ne nai ne tia ha we ye konfanoche nai wan fa evidence amba emeburu no osuanduru ba bi obeka se evidence we nemom abrofo no omum pesa nti no na consciously omu dia true story book na omu dia ye movies na omu guso eka na omu atwa nipa anim bi aba abekyerew enti broni no obeye superman ne kire sei omu si emire bi ye wo nipa bi a no no de ne ho den che wiase nipa nyina na no obo nipa enti ni aye superman ni ama no wan den na no wan ye fefefe na obo no mo de aye movie enti ubenyini no unim superman yen tia asante bonwire yesusu se eye spider ananse ena nyine ye ma ye nyina yesua ye ye jai sa de no ama ye gya tum se omude omutimi ye spider-man abrofo ne ye spider-man o a ometimi a package ni yie ye tia ye ntimi ama ananse ye ka ananse stories a na ye ananse obunipa ananse a oye smart ananse a onye papa ananse a na adwimu enye papa but broni ne de ne ananse spider-man na oye no wa ye spider-man na otimi ye bibi pa adenti ne yama ananse a otimi nyini nkente yamfa anya story adenti ne yanche se ananse nti yetimi anya sika bebre because na ye ka kenta eye ananse adenti ne ntimi anka sa story no ya je atumu se Spartacus ne Troy mu ne ebusiafo no mu ho odin no Zeus mu no ya je atum ba ye mpese ye beje ya Jantuah atum den because ye history no ye toto papa so minim say ye wo ken bi ye se ken agokoli ye se ken no ye nyoma ukọ tribe biema ye wo nipa bi a saa nipa no oye soronko nanso yam projecting ye nemom ye mani nyini no stories na no mo kenkan no say de mo kenkan ye dey Cinderella, Snow White,
any frozen enti akora no wo de ya Santewa ade ekobɔ ho a onto ko ka say ya Santewa bag ni a onto ba ko ka say Spider-Man bag obeto Superman bag obeto Batman enti broni no ma wo hɛ no asa ton ɛho nneɛma ama wo enti na yemu bi yɛni agye sɛ oba asantema mu hɔ a yɛhyɛ ase a yɛyɛ wohwɛ matade yɛhyɛ mi a kutu every says so be anya ma hwan ebe ya ma wo said be ya me hu symbol no matimi aka say meye asantini and I'm proud of say meye asantini atade e hye me ne ma hu say me na me koye nya obi na ye ma me o but e wasen ka wo asantema mu ha ye wo ho akade bebre a se baby a befa bia no e wo ho enye ye yan kasa there's no deliberate effort e wase me ko Accra me who nyoma bebre wa Accra. It's not about fighting. It's not about the back any akwaba. It's about making sure say who promote to wa de no. But today what are we seeing? Ye ko unnecessary fight and ye ko. Me chira will say ye problem na ene akwakoye problem na obi emu ade a wotimi tena baby no aka bibi wonte ase say adentina ni eyi obi ewu a wanyini young guy you can say small boy umuadi bongo ideas small boy obi antimi ne nkasa no tie yi no atron kwase assemble social media chese say yen ya yese ene yen kwa adwuma ne de som ye nana no sabi yenim nyansa no waka panyi bi antimi ntia no obi antimi ntia no but these are the dangers on who the tradition. And I'm saying, say, the entire woko shopping mall, na bags no yes Spider-Man, Batman, why nenye ya Jantuah, nenye yewura otumfo, nenye Kwame Nkrumah, nenye ya Nkrofo. It's because yen be before na ye wudi for say ya chichem agiatum. Anka sebi me konkra ya Kentucky, anka nimfo nini, ene ne bags, ene ne bibia wo ho ye promoti. Sameko esrema ye nana ya na ni pictures ni videos ni bibia yetimi hwe enka aban no creative art industry no ye said that bom ho ka say munye movies a ebe project mu culture ebe project ye culture se wo come nhia de bia meka ho asem hwe enwoma ya ekoso de ye komfo no eye de ye nana eye ye mududu sen ne tie ase me meti we enwoma bebre ho a me tie ase adeya because ya anye deliberate say ye masa nwoma no ya kyrokubu ene kra so mo nkenkan mpo a anka ye wo movies a ye hwe sa ade no nti ene ye ka akwaside a e kire say minim entoma yewura ebefra e kire say minim nanu naname nananum ka say mema oba bia entwi pounds emfa asomade onim eni kwan say duru ho ye nananum eni die kwan so eni kwan say duru ba bia ansa na meche say because minim nti na me de pounds na eba minim nti na me hye ntade bi na emom ka mi sone na wo kire me say asantemamu ha ye yese anwuna mamu ha ye yese enkramamu ha ye yese mi nyina metiase na emom mi ama no mo anka hwe ena say ya fa broni die no ye hye broni ntade no ye hye dambu ya mane ene ya mamre nje say de ne enye madaroma emre duru iguso aye nanade ye sremo maka we ya montro de ekoso no mon documenti mo mayen hwe enu nti na broni ye tena ase ama broni ye Yesu ye tewo ena broni ye Yesu ode ni nipa ye Yesu ama ya gia tuma wo mo ton ma ye no